Ya, mo le atu le whātalo whai le nei vaenga o le aso fo le aso lua le nei o le aso fitu o Tesema le ua tahas futasi sa mo nei ya whātalo whātu tātou komiti le whaafonga mai e Samoa ia tupu mai ia whapea fo i le lolo le atunu o maumai nei whasaralaunga ia whātalo whātu fo i Samoa o lo whaafonga mai e tunu o mamao whaamaloa le soifua ma le langi mamai le nei vaenga o le aso o le nei o tātou tini tau nuu mai ia i le vai aso mua Tesema ia o lo mai ulunga pea le anga le lei o le tua i langi tau singa ia i tātou ia o le fo ua maua le nei a manoa toi longo pui eri e fo i le tunu i whaafonga mai e le tūlanga o lo iai ia whaasolonga o ngā luenga tātou komiti o FAAFUASEI i le tali atu i le whaamai o le COVID-19 ia o lo o whaapenao na fia i lalolangi ia ma o lo o ngā lulu e pūna wa i fo i lau whai ngā luenga le ma lo le su atu le ausa o le whaatunsili e ri whamai o le soifua ma lo loina ia e whaelo atu i le atunuu ia ngā luenga o lo wha ngā ioi ma whaawau pēr mai le taimi muli sa tātou whailoa i le asfarailen te nei. Ia, o se taimi on sauna atu leo le whiaunga le ri whoma i le tūlanga o na iai ia le wha ngā solonga o ngā luenga uma sa whaatino. Ia ai le i ave i tua pe release i tua ia pasese lua se lau fitsu wha ia mai la ua fo i sa maua i siama se taimi sauna i le whiaunga le ri whoma i ia ma tele o ngā ruenga o lo whengai. Ai whaelo atu o lea o le mai aso le nei mai ai ia tātou malanga uma na fuafuina mo le nei tausanga e te whaafuina mai o tātou tangata. Ia o sa i atunu e mamao e le ngata i New Zealand. Ia e whapea foi ia le tele o atunu o lalolangi sa mwhai o na au mai e tātou tangata. O le so nei le afo le lua ia e taunu mai e le waa. Ma o le malanga tongi pau mai fiti ia e auina mai e tātou whanau School City ia e misi foi o li o hao mau lātou ainga ia ua mai a lātou a onga whawhaiwhi au i fiti ia o le aso wharailen tau nuk mai ai le leisi tātou waa mai New Zealand pe o na mawhailo atu i le mai aso te nei ia na uina mai e foi to tele o le tunu ia tele a mai New Zealand ma Australia ia whapena fo i la son nafi tau no mai ele si tātou walele ia auina mai fo i le to tele o le tunu ia sa mawhai o na malanga mai ai ia i le whaalea ia mai o lo manuia la tō uma ia o stein fo i o na whaalau tele la ia le whionga i whaatun siri nei ia tāpenanga uma ma ngā ruenga whaasoifua ma loloina o lo o whiangai pēr ma li ima tamai tai fo mai ia ma li mata mai tausi soifua ia o ngā luenga ia i le tūlanga i le whaafonga mai a le tunu ia o lo o whanga solo ia mai manatu foi ia ua hapi le uli ua la lata le vai waa ia e le whaafeiloa i antu i le whanau mai o le pepe fau to e lua nai vai aso ia ma ua iei foi manatu ia o se lao ta ua lea ia maua i foi sina malo lolo i titi ale au fai ngā luenga ua soa ma au masina le nei ngā luenga ia e whapea foi le tō tele o au fai ngā luenga e le ngata i li me tamai tai fo mai ia o tamai tai ma li i tausi soifua o le whaatone siri nei ma le tātou komiti ia mai se foi o tai o le tātou malo ia o lo o whianga i pē ma le nei ngā luenga ua lava le pui o le tunu ma le saunga le mu o tātou tangata ia mena ia la fotuia i le whionga i whaatonsili a leusa ia e sao noa i tūlanga ia o sa whaatautoa i ngā ruenga mō tātou pasese ua whaamaape i tua i le neiba yaso nausa sao noa ia ia e toi whawhelo i atu i tātou atunu mai ona atululunga e si ora mai ona papatu loto manatu ia ne toi tau au whangaina se whamatalanga ia o ta oto sala wo ai o le tūlanga ro i nei ia le tātou ngā ruenga puipuia wa ia le COVID-19 ia
pe ona sila fia sa ia tatou historical cases e lua ia ua uma ona whaamaonia. Both are inactive cases. Ele o i whapea o ni case pepes. Ele contagious pe infective in a sense. Ele whai anta pepes. O le aso ana nafi. Ia le ana mausali umai o la ua negative umara ko testing whai. Ia le la sa te airo i tua i o la tu ainga. Ia umawhoi ona tā pena. Pe pa whamatalanga so ta inga i ainga. Ia me se o inisi o ia fioanga. Ia mo i la ua ia e tō rua. A le aso whareile tu atu o le weekend. Me aso te nei. Ia sa release o mai tua tātou pasese ia lua se lau fitu lua sa tau fia. I na ua ia ide po le nga whapea i ua pepesi ia se virus ia COVID-19 i le taimi nā ria ai ia cases ne lua. Pe na sila fia mwhamatalaina for cases ne lua o historical case. Maafua mai i se taimi na mau ai ni masina wutu nai. Ia nea nao tau whai ungan nei o le anai pika peka ko tests. Ia wale o koe ai se mana si anga pepesi ai i seisi tangata. Tūrangala nā lewa i uma. Ia tau nuu mai foi de vaalea ananafi. Ia o lea foi lau whanofo vavaia. Whanofo se foi toe vavaia. Ia isi pase se lau onu sifu malifaa. Ia ngā solonga nā tātou ngā ruenga. E tasi le tina. E mai pei e tau maua le toto mawalunga ma. Peu tau maua le. Mai fai tau tātou le stroke. Ia pese o le ala fai mwha ngā isolation e tau toi mamano lo iai. Ai leo se case, leo se case masalo mier COVID. O suenga umana fai fo i pe ona salo umana pui a lato uma wai test uma. Ai le yo iai ngai, le ia se toi a dia se test. Ona saunga le mu uma test e negative uma pasese. Tangata ia to telera mai o negative. Nea lava ua ho al taimi te ai i tua o la ai remain negative ala ko test. Whape hoi la le di seila lea ma ta mama tua lea whatoa whate ai tua nafi. Sa tau whaia whatau nuu i test se tolu. I aso e tolu. Tofu le aso man test se wawai pia po le al taimi. Ia nea lai na ua mautua mai an nafi. Ia nam whatoa whai hoi lea ona au i nā tuitua. Ia pēna sau noa ia a whianga ro fisili tei whono fo i ore KOMITI o FAALAVELAVE. Ia nen tau no mai le se lau ona su whāna nafi. E wha manisi o mai Filipaina, o mai Austria, o mai Geneva, o mai Brussels, ia tu Europa le eis, nai missionare na mai i Filipaina. Ia nā whanu fo wawai o mai nātou manisi mai Australia. Ia whatase mai nātou mai New Zealand. Ia o te bilane o nā whalaua iai i vaenga i se ese ia wa iai. Ia nea toi whatali isi pase se msalo e. Mo se ono sfuro nisi. Tau nu mai nei le waalale tongi pau mai fiti. Ia neo mai te leo whanau a onga. E whiororo fo inai whanau a onga no mai wale ana whio i lātou lo skosipi New Zealand. Ia, peo na whai atu, tangata umane i au mai, o loo iai fo iai a inga. It's tau ona whamali e ina, ai le i whio sofi vale leo mai. Tau ona whai rātou medical clearance, whai fo i lako test ia negative. Ia, whato ama whai e fo i lea, ona whio sofi vale leo. Mau mai nei, tau whai a fo i wawai, i tu umai o mai e po whewrai ngalo langi. O lai pepesi te lea wha mai, i an tau whai lo lea, e test pe a tau no mai. Ai ai fo i test e wha le tonu le, i mato wa ai atu results. Ia, e tu e sa i on manai vare lea, e rani anga test, ai le au mai ai no fo whatani, no fo wawai ai. O le tūranga lana nei ai nei, tapena uma ia le tapena mo whaatali ni te iwa ia se si mai fo.
o tūranga whai o testing e leo o KCC e lua ia ua na mawatu ne e leo whai o na mātou lista la o ni KCC tono Samoa o na laua umone lista la Italia lesi ai lista la i Melbourne Australia lesi e le fo ile toi fa fo isi information i Australia ina ia toi fa mauti no e la tau ia masalo se fa matalanga le fa ma Temi o leo wata o toa nei lo saunga le mu peta to uma ai mai se ia le telefo io pase se o mai wa le tau te pure uma pase se nei o mai tono le tunu o tangata nei e ono au mai tonu ia le COVID is forever ia o le o le ta tava fai e fai uma mea ina ia tawhia i le awane i o mai tonu pe o le testing o tangata uma pase se ia ai mai se ia le whaingoa la ko medical clearance ia whatoa ma whai lea ona maranga mai le valele ia masalo o se update lea mo tatou manu wa fia nei whataltanoanga ia ua sauna atu le whatonu e tūlanga uma ma o se tūlanga e fia lea e fo e mātou te whaelo atu e manatu fo ia o le whina ngalo fo i leo to te leo o nai mātua ma ainga sa whatantari mai e mai se le lua se lau fitsu wha i lantou ia sa tāpua ia o lantou ainga ia leo ua whaamatu atu ma toi te tala atu ia i lantou ia ina ua maea ia tāpenanga malawa sa whengai ma le li fōma i nei ma lima te mai tai fōma i ma tausi soi fua ia o lea ua te talatu ia e maua i se whailo inga fia i le whaai unga o le tausanga i kirisi masima le tausanga fau ia o mai le so ua tau se lau ono sifulu ono vaa o loa vaa whangota o isi vaa o lo ofi mai tono o tātou wafu wha malo mai tā ua fo i wha fo mai le tunu i iai ia le isi vaa lea sa tā ua mai mwha maone mai e malo fiti e le amatanga o le mai aso le nei e to lua nisi o le auwaa ua whaamaonia ia ua fia e siama o le whaamai le nei po o le COVID-19 o le whaafonga mai la le atunu o se tasi leo o mai ngata ua o le malu le lei ma oti le lei tātou aia inga i so o se vaa e fia ofi mai tono tātou tua oi whaamamalo wa o le vaa nei sa o so e ngai fiti tu oi le utai fiti ia ai ona o le tātou aia inga ia o soifo maloloina e le mfai ona saustangata i tono e ofi mai tono Samoa e o noma mai o sanga li boti o le fomai medical clearance ma sanga test o le whaamai e negative nala nga sa le ang whailo mai e Director General of FET nala nga sa whai e test o ilanto umane o le au vaas furulua ia maua ai e to lua ila ua o le ua whaamaunia o lo iaisiama o le whaamai ia o le taimi nei e le wha i le lipoti mai e malo fiti o le ua ave la ua nei e to lua i le whaamai whaana fo isia i navua le si whaamai fiti o lo quarantine po i le vaa lea po o lo paka le vaa lea i whafua ai o le wafu i nā i lautoka stasi wafa malo fiti ia ia mata i tu ai ia leisi vaenga le wa o lo iai ia mai o lo fanga solo la tu so ta inga ta wala tu komiti ta la moai tanga luenga ia le usenei ma le maso alo le pulenga o wafu ia ia mata i tu pe ma tuli matai tu langa o lo paka ile va ale fiti ia ma unga o la ua fia ia wa o le va ale ia o lo tele tatu o lo awina mai ai ele ngata i o lo mo tau mafa le tunu ia o le tele o fa mo moli o Christmas ma tau sanga fo o tatu tangata o lo awina mai le va ale nei ia mai a faia o le altulanga ia ile fio atu le Phantom City o le tatu pui nga malu e peifo en failo atu le taimi tau ale ai mai ai se polenga le tunu o le va o lo taruai o le Fesco Asco o le ngā luenga nai whaatino i le malo puinga o lo ia il tātou le wafu whaavā malo
ia mai ole a whangai oi tūlanga ina ua kilia mai ia testa I lātou nei mantua e le ai masisi sau tonu nei with a positive COVID test e sa e le whaatanga ina e tātou ia inga whaasoifua malolo ina ma le tātou komiti ona saustanga te tonu with a positive COVID test ma ole malu na tātou puipuinga ia o loo iai nei tonu tātou wafu whaamamalo ma tātou malai ma lele whaamamalo o le anga ia tu tau sanga fau whaafonga mai le tunu o lea o le tātou malanga mua mai e au kilani o le aso luas fulua Januari ia o le malanga le na le ufuafua e au ina uma mai ata tu whanau seila e pefo ma whailo atu lua se lau iwa sifuluona o loo tatoi nei lunga o baa ia e fuafua uma mai ata tu oli seila po oli vaa I le malanga leo le aso luas fulua Januari ma ia ia tātou lunga maulunga o le komiti ia ua masalo po ukai uma mai tātou tangata lai ni usila ia afua mai leo sifulua mo le leia va se fulua mo va akalo nga mai e ofo fo le komiti pe afe o koyangis ia ai e fua foi la I pase se ia na mai ia olana ia va no I tono va nei ia ai e ia disko nga mele ua dia e mai ia e longo atu afe mai ia ua le maungia ma ku pasis o le fio vo isa mo nei tai me ala le fa fonga mai le tunu ia o ia vo le manatu ia ua lava fo ia va no sa tu va no I tono tanto ala fa solo mai na tanto fa na usela e on toi fa ta oto le tanto komiti sto lalo il malo ele anga ia tu isi masina o toi o kwata mo o februari mati ma perila mo le tau sanga fo ia ona I mtaupu ia e fia whailo atu ai toi tasia talo steni sa no I la so e koe te talo atu lava I o tātou a inga I fafo wha mole talo atu komiti ai maisia I le tuu mai na o matua tausi e o mai vaa nei o ia inga o lo ia o tātou komiti e le kakau o ngasau se toi ina tu lo lava e le whaafonga mai le tunu o se matua tausi lo matua sau na o ia awai e fai foi si ofo matou komiti fai foi si ofo matou nei le toi nga mele wa mata na ali mai ia ile tu mai na ola tou lunga ba ai si la fia le I la tou e se furu fa aso e fa na foi se ai to ina po lo matua I nei sa mo ia mai o ia inga foi na le ua mo ko kilo I komiti lumana ia mo le kau fai matemati awai e le ma fai ngatu o no ia le su tu le le ma fai ku o ngo inga ka ko ti mo li ma mai kai fo mai mtau soifua le so ni tau na avi mtu tos la fai le sia ka li po se fine so mo li mai o le me fai ngata na o le fia ngai nei matato ia nga mai ale nga singe ko inga mo singe lo matua ia fc dia ko le si o fa na usa ia es furfa aso ia fa ngo fo se e ia mana o nga mo mi ai o le si o le fa nga tu ile fale ui mtu langa fa pena fa inga kele ia o nga ka mo faile o le usa ma le manai a tausi soi fu ma li me mai tai fo ma e faile nga wen sa tau na faile fa na wa a se ko inga mo se lo matua wa amatu a fa mata upu ile fa fo mai le tu no ia ona ma volunga ia ma tau komiti e tātou te ngā lue whe o ia e na ia whai ngō fia e ngā lue ngā lo whea ngai nei ma le au whai ngā lue ngā lo tau ma whai ia o sa mā tala lana sa lo e tala tuela ma no i le aing whaasala lau ia mō ni whisili e fia whaafisili ai ia o na wha ngā ioi e leo le tātou ngā lue ngā mōri nei yaso whaafitai fai la mano tu fa mani no mai tu la mo pole va fa fa la tu le ta tu o la me mata sansana o moli na no mo fa mo ia le lei fa aftai o tātou la sanga ia o stepu ia o tātou puipuinga o levels of alerts ia o kako fama ia o le lano me mata ia o le kaimi vo ile le o lai ka penga ma sa ni tātou
pe la on tau fai atu o lea ua ka ko ye tonu le lanu sama ia ona o tulanga ia tatu cases o lea nga iai e fo ilale situ o lalo tatu komiti ona o lea tau no mai tatu va nei tolu se lau mon tupu tolu se lau msaro o fa se lau pa se ia fa no fo se fa to a uma po le solus futo pa se uma ia fa no fo se mai fa ta u tatu komiti puinga pe on tau foi atu ia se talo lua vaenga e sa no fo ilausa o le puinga ma tong fitinga ia o le vo ilai e malosia tilo tatu komiti puinga salo po le so lanta tu fa o le masina ia ua mo ila to ia na amata ila sfalile fa no fo sia amata ila sol fa no fo sia na nafi ko amaka fo ngere fia fa no fo sia o le fa se la utangata ia ai manatu e yes time e yes tu ala lo komiti ia mo nisi vaenga to sila in kabineta ile so ia e kulanga o le fitu na inga o latu finangalo i tatu wa o lo iai ia ona longo fo ile o le pa i o le tunu fa fo mai ia ini suinga e ona mfai on fantino il tatu wa nga ia tu ile krismasi mo le to sung fo so no lo to fa file tu sai o le tata we to tosi a lo ba io pe fisile mi so ai no lo mo mi fisile tu la fo no femlanga in fa na fa pula pula so ale ma lo tu la le uno la fa po e a inga ia e me se o fa na o le tu la ile umo so fa tu la ina tawe una ma wa o si o le na o ta fa ia po le fa se fo tu anga ia na to wa sa o le lega o le tele ina tu la fo e me na to tosi i femlanga ina ia ma tele inga luenga nei ta o tfenga venga se fumano lo ina fa mo ia fa fitai ia e o mai ai le so o lo tu mai anta o o malo New Zealand e to extenta la ko visa ia wa ana le so soninga New Zealand o lo ngoinga o stay o mar to tele mas fa fitai na le malo New Zealand ia fa pe fo ina isi malo o lo so soni mai langa wa afia o man la langi tulanga le nei ia man fa ngata fe o va lele ia o le ngangala na lenga mo pele ba no foi ia ila to o le fautuanga le abatu ia a ta pena a foi a fai siksengi lo mo ku por ko inga in New Zealand po Australia o la mako ku alalo ma li lie fa no fo lo mo ku man ko inga e le leile o le no fo ina o ngai ko ke nai to tele o to ma na ye ina a fai fo iwa o fia malanga ke le mai ko inga malo matua inei o mafai le ngia ia inga sau se mamori mai ma sau ngofo umi e ngei se ia fo se a koso nga onga masinga po se me va pena koru masinga po o vatu ia ko e fai la ia se si fai na ai o se me e fatangi mata tele ma ko va ai leo mai ai sau le wheelchair e su e fo si ko so le wheelchair ingei le mele tau no mai ai o va inga fa mo loto le kilo pe ia manto ile waf ile malama lele ia e foi ia le manatu ile fa pe ta to si matua langa o ka ko e ma sani to si matua o ku ngona yo e fai me o fale fo io ka ma ko e ave ia a le tele o le tunu nei ia e ko si o ta to matua al me voi la le fa ta u ile kulanga nga a fai o la ma fai ngofol ko inga ngai ka ia ia te tu ngai le toi mamao ile toi mamao o nga mo le se vai la au ia o nga tala fo ile ia ma fai ngofir fe o mai man fe o ia tu ia ai o le nga le na a fa pe fai ngofo per ko inga malo matua ina New Zealand Australia e ka kalo ko komiki ma futa inga se uma ia nei kulanga fai ngata o ka ko iai ia on fu mai fo idea a fai ngata wa le fai lava langa ia ka kum ko si fa oso fa mai malo si fi sa ngai malia le oil tamapo o tinapo le alo e fasino il lom ku man ko i sau o ma boli mai ngai ma e ngofo ngai se va il lom ko mo se o ma sin na fo ko ia le o sistema e fu ai e lei oe ke masangi e lei oe o le ai fe ngai tonu ma man ko inga malo mo ku pe a fai fa no fo isea
ia ai pe o fai aku ele fai ngofo le ausa ma le mai tama tai fo mai ko soifua I mengi awa le ke fai aku I mengi wa ku puso mai o mai fo il vaso ke ngi sa ye fo e ki nga fo ilan ka fai aku I le screening ai le mai nga ia alan me am fai aku pe ava pe o mai fai ko on mala vale le sa mo le wheelchair en fai ku lu o la la me fai ia e tanga watu tatu komiti apa aku ia le di fo mai nei maliti ia fai le so ni ko fai sa ko fai se si o fa na wol ko inga malom tua ia o fa pulanga le o le mata pula ama mo le fio malanga le ai mai no se la to ese mai o se tali mo no sila pe o mite la to mi so ye inga le ye fai malanga o mai o no ma sila talo le mai ale teste le a ie ma po la sa le mo malanga la to ye o tata umaya mai va ia mai New Zealand po fia lava e so mai e o ai New Zealand e requirements ai konga mit mo ko fa mari no mata tu fai le blood test I mean the COVID test ia fai mana medical clearance ma ko nei 72 hours ko lu asa ko fai e tudo mai te tata malatu test e fai la le mako extra precaution mo tata ia a fai mo te to leo mai po Spain po Filipina ia mako ko mai do wale mo ke do uma we put it to the side room ai ko fai la ko swab on arrival ko se de testa ia il pura so before eu ele quarantine se do ngana mo mai la ko test ia ngabila le quarantine yeah, kai vela quarantine, kai test vela on the 3rd to the 5th day. Yeah, kau ya, orang dia mungkin le, kele community transmission. Ferorong you see the permanent, you see the Congo isolation, pick up by test. Kai permanent saya aku, kesi dua. How about any declarations on that go my olmia na no for you to do Foi se don't have mo fai lo le la declaration wa do to no chato fo declaration declare la lu mo fo ma ide wa ko ngi do fo ma e mi mo we ya on me la le la fai ama ka sa fo la do test e nga ka de test le fai le swab ala fai mo blood test the requirement for nga le la ave ia mo era nga solo mai a mata te usa fo ia Januari o de wa te le te mi ta pena la ia ole tu la ngai tanto sei la ia le wa ta wa ma afia fiti na stiti lo ma wa le te wa fa pe malo fiti ta ma o mai ni e ai e fa sa atu ole o kanga ka ia ole au va o loa ele tanga sa mo e se fulu ole au va e le fa fonga mai le tunu i fa pe ngi ka ko seila le ai le on tatu tam fa nau ole au va le ole au va ole va o loa le o mai ele on tanga sa mo e ma go fo ila requirement tatu e kele me ka ula ka le pole lai ko fa ye siaki ave fa ngofo ese kongo o lesi popo sang sau I ese ka la ko pai la ke mai ia o nga mai le I ia nga o skivi ko mai operate le grade malo la lom ko sau lunga ka ko container e le ai se contact kele e o mo ia imsalo contact kele a paulo me le o ngola kalaka ia ila to vo I na isi taxi ole official o le ausa fo mai e alo e mai ka ko I la ko tesia e man ko fo ila le fa ia tu le amtan e le jai se kanga ka sa ko I pe a positive sang test ole ai inga na le ai kulanga I ai ole ala ufa ngo fo o kai ole ka ule kai le pole fo ifiki fa pe na fo I le pole ko quarantine boy ia ai ave ia ngai kamai e ko lua yu kai dis fa mai ia e monitor ai ma ia a le fo fa ngo fo share o di e kai se ka kilo pola tu langa o ye ni si va e ngai ni developmental me ia e ka uma ia ine ia ta to langa o next point of
next point of destination o lea o kako o le si point nga e o ku o la ku moi fa mori a kako ai nga mai New Zealand ma vai nga ma lolang ia ma kele o kako o lo ia mana tu uma so mo ia ia le mana tu masalo po o wala mala fai u le nga ruenga mo nei taimi nei tau sanga ia mai tau mai foi le tunu ia o le u fa solo atu le fultasi masina o nga lulu ta tu komiti o fa aftai mo fa aftai ia ile tua fa aftai ia ile tua ilana ile lo mai lo na lofa ia a mai se o le lo na lof tu no lo a pe pele ile tunu o lo tausia ile tunu e o mai le so o le a voice tu langa ile tapisa o le fa fefi tangata o le fa mai le nei ia fa ftai ile tu o lo malupu pui pesi o tantu tunu ala tantu le tele no ile tele o tunu o lo langi o lo ma fatia fa pe fo inicia tunu o Pasifika o tantu pa anga o lo ma fatia le fa mai le nei ia fa ftai ile tu ile na pui mai ia ma le tausi mai ia Samoa o lo manuia ai o le fa ftai do na lua fa ftai atu ia matou nei le suatu le ausa ma le komiti to tele ia fia mai ia CEO so le malo ia fia mai tanto paanga o tanto donor partners ia fia mai le private sector ia fia fo ia le ainga fasala ia ile komiti le nei ta o komiti fa mala fa FAAFUASEI fa ftai tele le tuno i lo to lango mai fa ftai fo inisio lo o amai la to le tulanga fa ftai o le mefo o masani ma to nel komiti ia sa fa ftai mai sis ai le ale a faina le o le nganga ta o e fa fonga mai le tuno kele kulanga ile tau le pua malafu ai se fa kai mai stangata ia uma sangi fo ia uma le ausa ma le tatu komiti ia ai mai se fo il tai il malo le parlemia ma nan kabineta o ma sangi le ai o le me o fa ftai ai o sa marco fa ftai e pe on to fa fonga mai Samoa ia so uma e tau foi se matala fa ftai lo tu tapu inga fa fetai i lo to papale fa fetai i lo to fai te talo a sira mai ia o tu lo vo itso fa la usa sama o alo i o le tunu o auto o na lo ngalo lu le ama po ile a e na ia malu pui le tanto tunu e na ia fai le nga luenga ia a wale nga o ka ko pui nga o lo fa solo per ma i o tanto tanga te fa ma ele o tau fia uma au nanga tantu malo o lo whaanga yoi pe o mai le so. Le asa malo siwa mai le tua, ele tantu komiti, ele fionga i ban miama le kabineta ma tai nei, ai mai se ai le rifo mai nei, ma a limita mai tai fo mai tau soi fua o se tau langa lea mo Samoa. O se tau langa lea mo le tua, ina ia mul tau langa, i se au nanga lea au na nei o lo mātou whianga i pēr. Ia iai fo i taimi e te tele mai ei ia le tunu i sa mātou tau mwhai atu e le atoa i ai liu o waa so se tau tai i mātou pala e po le a fo i le poto e le atoa ia i liu o lona maa ia ai o le nganga maualunga i mea sa mātou ave ai mātou e wha onga ia mātou e fo i mai ina ia whairi tau tua mo le tunu o le maualunga lea e o ia sa mātou tau mwhai whaatasi ai ma le musunga lilo le ngang pa ia e whaaloto tele i teime whai tai ia a mātou vai o nau mātou mālo losi le pe on whitala i le fionga le tua me lea le tunu ue whawhitai tele ia o lea ua mautu atu se mātou tāpenanga i le nei vai tau ia e le tu ua pēle ngā ruenga e longo atu pēa ia le whaafonga mai le tunu al mātou te talo ia whaamanuia le tua i tāpo inga. Whaamanuia le tua i le lautou whai te talo, mātou whaamanuia atu foi, ia i le alo atu i le whaamanutuina o le whanau mai o le li o Yesu ke wiso o le Mesia na walo ia.
E lei vai ai Isaia il profeta. E lei vai ai Mose lei vai il profeta. A sao lato valo ia. Lea ua tātou mol mawina. Le whaaolatanga ua uman sao nia le tua. E ala ia Yesu Keriso. Whamanuia le Kirismasi. Whamanuia tele ia malolonga o le awhia ngai atu mo le tunu. O le mātou te tala mo le moli. A tala mai au a ao. Ia e whautua ina pēr le te tafi mamao lima pēr uma. A e tele i tau sami si whale ainga le taulanga. Ia e whapena fo il whai o lau tali whonga. Ia e te su mai ma oe wo umana su i lau matua i whale. Le tau whaatau leo se mea. Ia e nei le taulanga ua e whaatau fo i pēr e sau. Ai a su ia e le ia mana ia le fo ke wa ia ku ia i tali whonga le ainga whaasara lau. Ia e whaonga i e to mai o nei lo mātua o lo oili whale. Vea, whamanuia le tāpo inga Samoa, ngā le lei i fōwhanga o tutoe o le nei vā yaso, ia mātou whamani atu, mā loloina le ausa, mā unei ma le komiti, i le ngā le lei mai o le tua, so i fō mai manuia.